Pas tout ça le temps pour aller à essayer un peu pour vivre tranquille. C'est ça. Mais on est pas moi essayer mais il y a un autre quand on m'a qui mo. Ai ko ye sia nga nga wa o me moni na le wa o lo ga interpretation of the next time fa ye milo se me. Le la wala ga aku sa o nga sa o ga fa ma. E ki a ese ro o le nga le mo ko i. O le ko o le afi bitu pisi como le BMW. Ko le fit ma wa le ka bi ya. Io e fe vai vai. E fala nisso. O so le o ka nga ka de pelo. Awa nge e ya ile me sa e ya. Come on, man. It's like me telling you. Yan ako makupili. Awang if I get victory for. Does that make sense? Yeah. Awang if I get victory for sa yo. Isisi me awang ikaw ang victory. Ay ko sa ano lo parang wa wa maulaw ka la isama ko famsi mo ko nga kausal. But interestingly ato. Yan ka ko kalenta ko tatu talo na nafi. Ya fa ali mo ko ba ya ya le amaka open statement pia tingi ba nga amaka ka wa mario le sa ele fai ese memo ele saba ele ia mas ele fia e fiwa o que pelo a sawa e longa ma fo fo ele bolonga sila fia por belen ko ele foi no miro se mangal ele la fiu no ka polisi ko ale so maya e ma to mo kan be ba ele o mo le na fa sala be tu do ele to meta ilo ya Samuel ya tane to ilo il famsino ina ia fai lo ia leo awal ese ana fisili mai le vaenga o au mai le mau mori lo winga olai kau ko so ati kiki bere ya mantua you can't deny something ai vai ya le ya to ma sauni aro siri mai ya e mo i ke kau ka fa filipino sa e filipino po le ana fia video mai o fa mai se sia o ke pelo ya o rua o ke le o fa filipino o ke le o filipino e mau asa ko ngo fa makala se men ku fit le anga sa u ya sa ro ba for 2 years sa u ya ile hu ya so ke ka kala i fo illa ko o ba nga ku ku yi le ai man ko le body language le simple e match male mo ka ma ko fa ma ka member ya la fa de o lo ha ide lo ka de o ya so esa le la so mo e fiu la lo ka ma ko fa o ka direct ia la ka fama kalanga basic mena ka ma fa se coach mai kai ai e fa ngonga lo ka body language la ka kingo lo ka kopo ma ka ngo mo lo ka kingo e isi like o lawa ka kamo remove le kanga ka sa ai ko o ile kanga ka fake le ka ma fai because it's like what institutionalized kai ka mo le na coach e pe la o kanga ka lo ka pi be your sports ele ma fai ngai sau fa pe mai o la ke do e ke le do ka la ka pi pe fa pe mai o i do ka lo ile ka no le la pi fa america na se hermano skills yo automatically ya pues ma quite coach a ho but at the same time ya be alu ma ho fa skills le paro lo kingo le na e kubinga yo e fa pena uma foi le kulanga lo o ile i ko nga me fa le como fa coach le la comunidad ya be ese no ma fa le me le nga ya ko se kam fa ya be e pa wona me vai ma kingo ka le ma fa nga kamo se si remove lo memory na ngala lo memory o maka nga create le memory le lo ma ho fa ilo ma ho faula e ke kama failo ke faz ese man memo e ko so lo ma ho no ngawa e pe e ko se ke pelo ai go e naka le